gustabiliza match yacu kugarada igori ryacu ariko muri football bibaho muri counter attack bashobora kutuboramo igitego ariko uravye mu gice cya mbere twakora dufite avantage iri konseka kuko twatsinze igitego kitari orje umusifuzi ntiyashobora kucyemera nibaza yuko no mu mutwe byatwafekse cyane kuko abakinyi nagerageze kubagarukana muri mood ariko match equipe ya Mukura ni equipe yakinye neza ni equipe yashoboye guprofita na ku kibuga cyabo bamenyereye uravye ngene mu gice cya kabiri bakinye bavuga yuko bakinye neza. Ano discours yariye kugira ngo apart kuba bamaze kuba affecté donc tactiquement niki bagerageje guhindura kugira ngo baje kubona ibindi bitego bitatu. Novuga yari kuropositiona abakinyi bacu bo hagati nabo ku ruhande kugira dushobore gukrea kandi dushobore gukrea plus ama occasion uko uravye uko match yari kwiragenda twatsinzwe igitego igihe ikipe ya Mukura itari kwiratumenasa novuga twakishije igori bishatse kwinjira ririnjira ariko ibibazo one question bagutsinze igitego bigaragara ko n'ubundi bari bamaze igihe bari hejuru mu mukino umuntu avuze ko watinze wenda gusimbuza kugira ngo ubabloke yaba yibeshye. uravye naho uravuga imbere y'igitego wovuga uti occasion banose zari zingahe hariho kugumana umupira no gukrea occasion hamwe ukavuga uti equipe kwirakurusha ishobora kukurusha aricyo wahisemo ukavugatereka tubabloke hariho nta danger ihari ukaraba eske gardien wacu yakoze save cyangwa yagize iki ukabona yuko equilibre yari hari. Hama ikindi kintu cyo kuvuga gusimbuza novuga uravye abakinyi dufise ukaraba n'ahantu twari dukeneye gusimbuza par exemple Rafael hari minota ategerezwa gukina kuko niwe mukinyi wenyine novuga twari dufise hagati yashobora gukina ariko hari minota twari twamuteguriye gukina kuko avuye mu mvune igihe kirekire ntidushobore no kumutakaza ku yindi mikino ikurikira ukaraba n'imbere ngene twari twateguye Prince n'abandi bose bashoboye gusimbura novuga timing nuko abantu bashobora kubona yuko umuntu yasimbuje kubera igitego cyinjiye ariko hari ibintu twateguye kubera dufise championnat ndende kandi dufise n'abakinyi benshi bavunitse kandi hari abavuye mu mvune dutegerezwa gutwara ku kibuga. Twabonye Eritier Ruvumbu bwa mbere agarutse muri Rayon Sport ibyo mwari mwamutumye n'ibyo yagezeho cyangwa se ishusho muri rusange ya Ruvumbu kuva agarutse muri Rayon Sport. Urabona yuko aracyabuze fitness y'amamaci kuko yashoboye kuvuga vers la fin yarushe ariko ni ibintu turiko turategura kenya amamaci kandi n'umukinnyi afite experience n'umukinnyi novuga ashobora kudufasha cyane n'umukinnyi novuga turiko turagerageza guha iminota myinshi kugira turabe yuko prochainement fitness ishobora kuza ashobora kudufasha gukria no gustabiliza muri ligne mediane surtout uravye n'ingene equipe yacu twatakaje abakinyi benshi muri ligne mediane nico kintu rero nariko ndagira tukagerageza no kumuha umwanya munini kugira ashobore kugira. Hanyuma coach bisa nkaho uri kusa nkaho ugaragaza yuko abakinyi bari kugenda babura ariyo mpamvu equipe iri kugenda itakaza amanota. Ese recruitment zakozwe ko kubwawe urabona zihagije kugira ngo equipe ikomeze guhatana? Iki cyambere novuga naho abakinyi bababaye dusaba abakinyi benshi bagize no kuvuga twashoboye kongeramo abakinyi babiri ariko uravye ni match sinzi ko muraza kuraba amashusho iyi match turakuba twayitsinze kuko twatsinze igitego cya kabiri baracama kandi cyari igitego abakinyi bahari barakinye barashoboye kwiadapta ariko nuko yari presque nk'iya difference irahari nk'imetero zibiri kuko
uravye ahantu Kamara yaravuye n'umupira ahantu bawutereye uravye depart y'umupira ariko nuko football dutegerezwa kwiyadapta hama ku bakinyi twongeyemo Eritier ni umukinyi wa experience ni umukinyi twaguze tuzi hakaba ariho n'ujya Muganda yaje nawe ashobora kudufasha ibindi kuko nawe twashoboye kumubona igihe twakina match amikarenga nibaze yuko nabo bazoshobora kutuzanira plus kuko uravye turakeneye abakinyi ba experience bashobora kugira difference muri izi match zikurikira. One more question. Yes, hanyuma mu bakinnyi ufite bandi batagaragaye hari aho uzarekipera kuri Kiyovu Sport iyo utakaje kenshi pressure kuri wowe irazamuka uvuye ku mwanya wa kabiri ngo ugeze ku wa gatatu kuko APR yamitsinze ifashe umwanya wa mbere ntabwo bivuze ko affecta no gutegura iyo Kiyovu Sport wongeye no kutubwira kuri uwo mugande n'ubwo wamubonye ariko byategereje iminota 30 ya nyuma kugira Rayon Sport imugure ni wowe wamupropose uravye kucabakinyi navuga abo dufise nibo tuzokoresha hari abakinyi bashobora kuba bavuye mu mvune bashobora gutangura imyitozo buke buke harimo Arsene hakabamo na Mbirizi bashobora kuza gutangura imyitozo buke buke hakaba hariho na Paul Were nawe nyene yaragize imisi mikeya atanguye kwiyanterana natwe nawe nyene ashobora kugaruka ariko sinibaza yuko cyane cyane Arsene na Mbirizi dushobora kubakoresha cyane muri kuba respectinga muri match ya Kiyovu. Paul Were no kuraba eske fitness y'imeze gute eske ashobora gukina match ya Kiyovu niba